bandeko na ngai. En tout cas, lelo eza fête indépendance. Tala, bafuti biso basoda soso moko. Sikoyo soso moko oyo napesa mama aboti ngai ube napesa madame. Mokonzi mboka tala biso makambo oyo. Mako azofuta nga soso moko. Po nga napesa madame na ngai ube napesa mama na ngai. Donc oyo eza kotombokisa basoda. Muzari opere civil nanu mukumi na suru na sudake suru na civil muja kurumba yo mumutindi yo mubina yo mubini mubikani na bisi soki ilemi muye kukuta yo muki mukutanaki ukanaki yo mukusara nini Aremuzonga Rana tes armes Mutaro Berenga Moga Mutana Suna Sudah mubina kana décision Sudah murakitaka Muzari Mubari Sudah murakitaka Muzari RND Sudah murakitaka Mubari Mukusikara Mubari Mukukuko Mubari Mutaro Berenga Moko Mukurakitaka Bye bang master, Vino Sango, Obanga nani, yo, Bugo ya Kisangala, Obanga nani. Bye bang. Konzi munene paga oyo aza komanda kuzala kati ya mundangu serikande makasi ya oyo komanda régiment force navale yo oza moto ya force terrestre be force navale terrestre
Ah, stop passer en quoi il y a des gros mabini. Moi, je suis précis. On va passer, on est là où tu vas. Ndio kutamba na mundu kite. Ah, atamba mabo ngape ko la tapete te. Ya solo ya kendake. Soda kendake jar so mono bunda te. Azaka na parasite baby ke biloko na ndezaliwa. Oya kendate. Kaka wa mamiki. Toi ko delete. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Nga nakota mza depuis 89. Papa nanga zaki soldat, premier beau commando. Tango ayi kokufa na bitumba o bakendaki na guerre ya 82 nde naokaki kanda. Na papa nanga kokufa kufaki na grade ya premier lieutenant ndenga pe naoki kanda. Na kokota mza soldat ti lelo nazaka ka soldat. Ngai nakoki kobanga te. Na botami na msa soldat po na mabele na ngai na kokufa na armée. Na koki kokoka kofanda civil te ata mokolo moko te. Isaac Chouananga. Moi je suis volontaire de 94. Et à Donanga. Pour la classe, na classe, na diplômé, na commercial. Et misanyo soit na vie civile na tikanga. La salle école nanga, ceux qui lui écoutent ngai neti Martin Abisso atiki biso, tout un martyr. Bana basinyo sur Congo. Banduma bazé belé, basa ki ndumba pamba mais il faut ba ya, to sanga na biso elongo, to se longo mo pour la Congo na biso. C'est nous les femmes de URR, nous sommes plus courageux ne on a bazaba nani ba groupe armés. Hein? Ba kata ba kisi, ba ningi banti bal mais to bomaka bango. Ok? Alatinga moi je suis maimai, mais to lokota bemela bango na mamanteka to kanga bango. Biso to bunda la Nzambe. Po Bible lobby, oya kwatandela moninga ala kila mabe. Ennemi nyoso ko la biso to ko longa elongo la Nzambe. Il faut être cœur dur pour ne connaître bino. Ko kateli ça c'est beti okimi. O moninga kufi o décourager. Moral wana, suis toujours une femme puisque Nzambe tinakanga toujours femme na mwasi. Mwasi pour nazana mabele, nazana nyarabuta biloko tout. Mais la combativité, nazana mwasi te. Pour défendre ko nanga nazana mwasi te. Elles font partie d'un commando spécial, une URR, unité de réaction rapide. Ces unités, formées par des militaires belges ou sud-africains,
sont toujours placés en première ligne en cas d'offensive. Bongue. Suka. Salimia ndugu. Hamna shida. Sisi ni wazalendo, sisi ni walinda amani. Sisi ni wazalendo. Mimi ni Major Faraja, hapa tuko Mushaki pale kwa barabara katikaka. Tuko naona wao wanatengeneza pia. Ni sawa. Kuna ta probleme. Hivi hapa napenda kwanza turudie hapa kwanza kadogo. Mimi hakuna shida. Kuna shida hivi tunarudia hapa. Basi ila tunajitegemea, hakuna kitu che tutaogopa. Kinaweza jitokoza. Antuka tuko tayari. Ila government dutie nguvu. Ni muzalendo batika yo. Charge na des opérations. Afande umetembea kidogo naona hapa ni Colonel Makizo, nipenda niangalie kwanza hii poromoko ni hapa Mushaki jinsi population wanasumbuka. Mimi naona wako na pima lakini hawatengeneza mzuri. Ndio wanatengeneza hii barabara population itembee na amani. Ndio. Si tuko wazalendo. Tuko jua kuleta usalama wa nchi. Hata mabarabara naomba tunajiangalia kuchunguza. Sisi tutengeneza barabara sisi wapandia kwa kama naomba tunafunga usalama. Okay. Tuko na waya hapa mazingira nasema tusiendelee mbele. Hapa ni kuangalia kuchunga utaratibu. Na kuangalia mpango mwingine ya government. Sawa. Hapa tunaongea na Colonel Pisto. Colonel Joué wa 4e brigade. Volcan. Ndio Makizo kwa tumefika hapa Mushaki Volcan ya kuona hali ambayo watu wanaishi ndani hapa. Tumekuta walituambia huko kwa M23 mpika chunguza hapo bima kama ni mbele. Mimi tumekuta atone mtu hapo mwana pala teni tunaye asetu tunaye ase hapa tunatarudia. Tunashukuru kwanza banatupokea kwanza mzee wa problem atoka merci kwanza. Tuko tayari kupigana na adui mpaka hadi mwisho, isipokuwa tu gouvernement iko tu nyuma yetu na tusaidia kutusaidia takisha na tuko nafika